Ibiro bya Perezida wa Angola byatangaje ko ku itariki ya 18 y'uku kwezi i Rwanda hazatangira ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23. Kugeza ubu Perezida wa Kongo yanze ibiganiro byeruye na M23 kandi na leta ntiremeza uruhare izabigiramo. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa uyoboye SADC yatangaje ko uyu muryango wafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byawo bya gisirikare muri Kongo nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere watakarijeho abasirikare benshi. Minisitiri w'Imari wa Afurika y'Epfo yagaragaje gahunda yo gushyiraho ingengo y'imari mu bijyanye n'ubuzima n'igisirikare mu mwaka wa 2025 ndetse anatanga igitekerezo cyo kuzamura umusoro ku nyongeragaciro ya 0.5%. Ibigo by'ubutabazi bitanga imfashanyo y'ibiribwa mu karere ka Tigray ko muri Ethiopia kashegeshwe n'intambara byatangaje ko bihagaritse kugaburira miliyoni z'abantu kubera itegeko rya Perezida Trump rirebana n'imfashanyo y'amahanga. Umunyazimbabwe Coventry wahoze ahatana mu mikino Olympic afite intego yo kuba umunyafrika wa mbere kandi w'umugore waba perezida wa komite y'imikino mpuzamahanga ya Olympic mu gihe yatorwa amatora azamu cyumweru gitaha.